kanan na papagyo rante tayo mitang naman ng pagkato sa rayo. Katong kanan na papagyo tulon na papagyo rante tayo tenglo mitang naman ng pagkato sa rayo. Katong kanan na papaoswa sa ngala mitang naman ng papaanro. Katong kanan na papa mercy tong kunan rante langda mitang naman ng papaanro. Katong kanan na mamawan to malam yang tindik mitang naman ng papaanro. Katong kunan na loga bunga sapang batu papa mercy kimba dulang madandan tanda tasuk kira makam batu tuntor metua. Katong kunan na nenek nila batu bati ne dare kimba tong lo madandan tanda tasuk kira makam batu tuntor metua. Katong kunan na tongkuran tanite marali tanda tasuk kira makam batu tuntor metua. Katong kunan na nenek Hansel marali mitanda mani laku papa andro. Katong kunan na keluarga almarhum Indo Putu, keluarga anak almarhum Indo Putu timba salompak palopo ramput tanda tasik kira ramakang bantu tutor metua. Dari upo masangararata sebelum pagantian makarang taku kambiasan tu bete tongkoran kada ku kobiri tigulan domete panito pa ulile tabe toron ando siman toron Indo kulit seleng kisabuta kalili do tilangita buke ulang kisuling kararata o karan kalulin deki kakoran makarang ita tatutun nakutin napapatong gitu marapu. Iya tonton di lapang-lapang aku tidak apa di sangka jauh dari Palembang di tadi bisa kumatabe seluruh rasul buku umpurongan nama kampang la sitiro ki papa anak kandola kita lepa papa anak kandola la sitiro tu jona pitoranta. Ayo si saudara ulang ngomong ni kena saparaya tabel ko siapa mau mulai berkurang pakai satu soalnya. Lalu kami te suruh kulang tanga, yang datang siapa boy obang bendan, mana kau kami, yo, kita siapa boy obang bendan, mana kami nama lo ditiru, yo, malah lo ditiru ke, iyo kita siapa boy bendan, yo. Iyo, dia pati rombongan khusus batu pacur kata Malilu marah semua orang salubati itu marah putalang jadi kalau lalan Marius palolaban to marah putalang jauh dari lupa bisa disangka tapi tapatan nampak telinga don tetap pali dan maya suling bulan tak kita besar tinggi sangat rata yang bentuk katongkoran kamaritanan na ibu lembang talulolo batu sindo na ingka timba buah talulolo rampa kita kembali na Bapak Nandro katongkoran kamaritinan na ibu lembang talulolo batu sindo na ingka timba buah talulolo rampa kita kembali na Bapak Nakandola mintuk malik bulam yang ka para pantan nabi palisun na pala sepe Nandro solo sepe Nakandola lalangang ki alang letter G. Iyo para saksi malay nanti seluruh rasulbuk lah may karapan boyo tapi kemabangan naturaman si mana kote besul nanto bario seluruh rasulbuk kalau pasak kakali nalali dan rokote kamaritinan tapatan nampak tadi ngadon tak kisah pun sengarata yang itu sama situsan na beneng soladatu tiumba sangal labau ram pemarin di nanti orang tu aku pakaleke katongkoran kamaritinan na guys tiumba jauh meseseng bituang ram pemarin di nanti orang tu aku pakaleke sang situsan na Grovinus tiumba Mariani sang situsan na staf dan karyawan sebagai Andro Karya tiumba Palu
sang siturusan na dini bunga sa pangallo timba awa, sang siturusan na Gracia rapang timba Papua, sang siturusan na Sela Bang Mandiri Makale, sang siturusan na Ibu Marwa Bang Mandiri Makale, sang siturusan na Mama Sulastri sekeluarga timba Sentani, sang siturusan na Bapak Dini Mariali, sang siturusan na Batik almarhum Nek Tanggo Mariali, sang siturusan na Mama Adau Mandete, sang siturusan na Mama Jurlin Bituang, katongkonan na Indolisa Bituang, katongkonan na Omana Andro Bituang, katongkonan na Tantana Andro Bituang, katongkonan na Mama Andro Bituang, katongkonan na Bapak Desa Madandan, katongkonan na Bapak Rapa Madandan, sang siturusan sang tiangkaran na Bapak Belisia Madandan, sang siturusan sang tiangkaran na Yonatan Dalami Sarjana Teknik Siri Papua, sang siturusan sang tiangkaran na Domingus Biri Bero Kalimantan Timur, sang siturusan sang tiangkaran na Yedalami Tombak Pasang, sang siturusan sang tiangkaran na Nenek Jenti Bau Sangalla, sang siturusan sang tiangkaran na Setting Sola Adinna Soya Lembang Kairo, sang siturusan sang tiangkaran na Otto Solaseni Bau Sangalla, sang siturusan sang tiangkaran na Eskel Sola Jenti Sangalla, sang siturusan na Nenek Indra Sangalla. Yan na sang matuto sa lurara sa bukulang palidan katongkonan na nakotelo barisan isang katabi yan na sa klase niya mo pating keme. Iyo, tapi di pate auto malapa di pate keluarga la sudah bangun bangun ta patan na patan ni dota. Nomor polisi DP 8254 Jason DP 8254 Jason tolong dipindah parkirkan. Menghalangi kereta dari pate keluarga sudah. Ya. Halo, selamat siang, Sengal TV kah? Oke, ya bertemu kembali. Bagaimana kabar? Sehat? Sehat. Oke. Terima kasih karena sehat kan. Oke. Bagaimana di kopi? Kopi apa? Kopi pas deh, kopi darat. Aman sih kan? Aman. Oke, ini sih kabar anu. Iyo, dong may bitul eh. Tapi Roger, gimana? Yo, oke. ini Andro. Solamente bumbu ko udah tapi ko langsung di karata ta ko karon ko din eh karon makarenta. Iya, tapi turun dok mi pasakitan namin emang kadisa bu tirapuan kloter ketiga. Berkami ni maapay ro ito na lalu tamar ko mi karampon na.
Ito pa dulan ni Tirumbong may. Iyo tabi Tirumbongan man kagusabo ta sa kamalo babangan na turaman ta sa di jong pisulunan to Mario ta tingka pila may. Sokan puang adi batara sokan dea tadi langi unam borang tinaran nausio padirandang na amburan rekke toling nasio rekke talibong na amburan tama mariali nasio tama marangka an nagayang to nabasa tara panganatan ataki tina mi bambakolong na ronta tondong to batang na sisa angin na paribatang rakyat sigo korang darin di na paritambo songkarok ko kalambunan di bambangarok ko matampu bendok bulan kamatian kakoyan kaatuan sunga magasa anna batu mabanda na laulung maserru na lila na kila mapato na mendelok na lepa-lepa Kuy! Si Todong tampo bating na tongkonan marangka si Pangoton bala batu Mario na tongkonan total lang tina bambakulong na te daw gayang diarro rontak tondon to batang na te daw tarapang di mata pindah Kuy! Si turunan to mabating si Panglola batu banua Mario Mamma adu kalopi bulan anak nadadian indok narian itong kasanganna lantong konan to talang matindo lembang asura simbolong manik lan esungan na nenek buwa rika di patumba ladi duang dia pai ladi tulak rika langi ladi manangai rika batara puang ama akadami sama apa utang salah-salah talang aturanan naki puang au bela-belaran na mintuki na sambolangi darande tanah kalua ma pareran temairi dengki kana salah ulan uran tang na lulung baratai tang nabis sigi pini-pini lama apa tumbami tongkonan marangka latia pamitong konan totalang puang daw tangan alangi itu tumampar rata daw lisu na ano batara tua tontong lamin tiro tiku laku tuna turiang na tongkonan marangka rakdak lame mantalumele laku lolo sumanikin na tongkonan totalang daamu tumangi indo daamu si dan nia ambe na kuwa kadan na puang sumbung puduk na pela abak hangga datum na suruga dem mogai na tomate lampuang sundun rongko na totina abang bakolong na ilan Yesu pela abak belan na tay senga na tay duan na tay pole talun na lalang tamabamba na suruga puang Yesu tapolalan pela abak tapolamban tiumba ami pantaran akan nabi tuang dolog pangloloan na padang atuo balo
Diyong dai nan naledong tondokon nada tungwane makaray nada bendal landolong atunan nang salya ariri bendan nung kallolangi tunan nang untong loy tondok anggaw to diyong bendan alang di bandorara kamamaran na pare tallu bulin na kapitindon na kede tallu etengin na umpamanda bunturenge na raramakamban lakote manguran na gayang kuy umpa bintin tanah saririn na bukutang si peaderan lakotak ke bukun na tarapang andro tung kasangan na datoro pak gantianan makaraing na iya manguran na gayang takke bukun na tarapang lakombong kosum pumanarang takpota dong kaisanan si kambi pedang pitot yang masih salah dan tambah tolakan keden ni tomasa kisah kiulun nati kurang ban beluakan dah te syambe nan rodem mugai mumang lolon te londong tang baleoninna sundun rongkok mutang mamma mantaranak nenek diorongi lolorakka mulante tangana tondok disimbung ita bitaruno mulante lisuna ana pangaleon tontong mak sanduk silele tutuan masero sigan naran untoroy te tongkonan na nenek kunni sungi te sunganna todolo di putau bunga minda duka gayang lasusinna lasi palim padaona na tiempun ni malik na kumararaka kaboro jomi ba panalembang kay nang tololong minna gamaran na tani inuan sakda garentena la sang makaraing ko nenek mo po nenek sang paraya todolong mo po tau bunga lain din na padang di Maria lili padang di bungin la sambalin na padang di Solo tarik tikuran dan nabamba karondang naluaya padang di Lion tium ba aduka na doluan bulun na tedong na mata lalan ni tanduk tuolangan teh inde manguran na gayang gayus tung kasangan na labendan duka kosondan ambe latunan nang kosolon tomatua moy namang ura-ura gaya dadimmu malolle kombong garagammu la tontong ko natara nakapasak kinapuang nasala dan pak kaboro totumang pararata tongkon duka baturupan na doluan bulun na tedong na mata lalan ni karambau mak songgo bisara beneng soladatu mano kam untiroto yang rara ditatu akan mitongkonan marangka me kailing umman tamambela buku tanga si piaderan ditato ka jomisya dede pong patulak anggah pantarana kana sangalak pangaloluan bas setangana padang ditalu lembang na padang toma dua ngasalu toma kalau si misanan seriala penanian na nabendan tongkonan layog na tumilaw langi esungan pa kalanduan na tolos di Batara tiumba pantara na kana siri pangloluan na Papua lili pampanairian negeri cendrawasi tung kasangan na tongkon duka baturupan na ombok pantarisan makaraing na pantara na kana padang di Berau pangloluan na lili Kalimantan lili Tikurandan na Bamba na Borneo pada siran dan Tasikmalaya Sibiri Bombang Sirarian upo dipilih langsa nanay Tiberu tong pada lain Indonesia tibe do katonan esungan pak kalandon na Nusantara ika entung kasangan na anggapan taranak na tombang pangaloluan na pasang lili padang di Tiromanda ampang padang nama kali gua libas sinna bas sekakan na padang adita lulembang na marasan miki si tuntun tua to maraputal lang bintin si tande paraya to mak kapananaw ulen di sorongan sepo ada na lembang taruan tolek sondal malik bayi sele dan dosang kalamana alu na pandari bolo
Yuk ketua Pak mobil DT 12 jika tolong tapi dapat parkirkan nih menghalangi te otota tolong bating siruk ta paling episode tuh ketua Pak DT 12 jika untuk dipindah parkirkan. Dale. Bagaimana di Moti itu toro asangala TV? Awayu this morning kan? Mana Pak? Oke. Oke. Wah, masa. Tapi Sangala TV bagaimana kalau saya ke atas? Oke, tidak apa-apa. Ini suhu, Mas. Suhu Badung ini. Sangala TV apa kabar? Ya. Baik. Suhu Badung ini. Kabar dari baik. Tentuburuk. Terima kasih atas kehadiran Sangala TV. Oke, sama-sama. Iya. 123 bagaimana suara interview masuk juga? Masuk. Oke, bagus. Terima kasih sama pada temennya juga. Oke, kita keliling-keliling. Entah tadi KTN. Yo, metu mantap TV ya. Wah, mantap sekali. Kebetulan haus ini. Buat ompit lah. Kalau buat saya ada. Iya, ompit. Iya. Wah, terima kasih. Wah, dapat es buah. Maknyus Pas banget panasnya. banget. Es buah kopi kan. Mau kopi kan? Nanti kopi. Minum dulu. Habis kita mau minum di rumah tuan es buah. Gimana namulan tuh? Ada kan? Bapalastik mo pa babae. Oh, yun eh. Diri yan eh. Nanti kan cari. Biasa tuh. Bener, skripsi lagi. TV Hitung-hitung pemasukan. Sangala selalu di hati. Pokoknya jangan lupa nonton TV Sangala. Ompit. Ompit. Mana Ompit? Ada di rumah. Ompit. Sila ngomong itu Ompit. Udah lu job na. Satu-satu Ompit. Ada ka jobnya Ompit? Mengedit di rumah. Oh, begini. Luna lagi bikin lagi Tidak aja. hitung-hitung pemasukan. Pokoknya TV Sangala oke. Oke. OFC juga makin. TV Sangala andalanku. Merajalela di Andalanku Toraja, TV dan Sangala. Toraja. Jangan lupa nonton TV Sangala. Oke. Gimana tuh? Terus mau marah kita hari ke berapa ini? Hari kedua. Yang nama share ka dong.
Kena maka. Puro semangat le. Yo. Kumat rakyat le. Yo. Dapat mo pagkanan ng Yo. Baine ballo male mati dodo mello pinaan na. Maka. Kusanga bintoin rondo ora at kulangi ito menobang na baine ballo na to Mariali. Tiro ilako tungkah pataapay mata. Boleh saja kau lihat, jangan coba-coba kau raba. Dinasang mo tumi kayun na. Mana aku rin palang ako bilangin pitong papa ba nito Mariani. Minda ba la susin na la si palim padaona. Baine mabu sa babaan na. Malearom berombe na borong tapak kanukun na. Sundal la kali sumatan na macella papito na. Marenjong. Mane tila lagi masyang narampos ito kung tumaarapo talang. Mane no nito da manok na tampe mo tadolo ta na say situ la kato maakaponan nao. Belan na tontong memun bulo ala kadan na nene lantitang nga na tondok. Tutuan sang boki ang borang pesalos sa kutomatua. Lante di suna na pangalion. Tontong sipa di yung lisun na pala ato maaraputal lang. Sipay lang sa ipon na kalipa ato maakapunan nao. Tanga sipay risan ang hindi bunto. Tanga sipa simbuan. Darindi tokang lian. Misa akada di putuo pantan kada di pomate. Sampa nati simbolong manik sa palimbang nati lokon lo erara. Usampa nama sakit, usapan nama darinding, tabe karang nabituang, ampun lembang tunak turiang naledong, lobangan isang luang rinding, kilang isang asesema ng abanua, nasurong tinggi tiwin na pong tulak padang, na bainan kandian galang iti sakit na pong talambutan iti, lami po pedang pitoboyok, mi po petamba tumata ka, mi po pepuli na pimasolanasang mi po pamuntutang tipig, mi po payang tang tilasik. Untong kunya loliko na daw gayang unni sungi kula makarin na daw tarapang sampa na win na pong tulak padang sapan lembang sakki na pong talambutan iti kusampa na masakke salama datun na tondok la si kala paki burana padang lumpa-lumpa na pa panaunan.
mataruh pilih kumi masola nasa atau alamahon dan talinga ki isang gemeri langan kutaro-taron di ketululing rokotelu bakba di salisangka rokoteli pulembang di tandipinan da bisara bela na susi modana nene temo sangka to di potau bunga ki bendan ni ada nakalambunan lo kitunan nang isangka nakabotuan kula ki di lando lalan ni ki di langka patonane di pabendan di potang alamba sondana gandang di patunan di palok di parana solo na tandilo pagkukwa tabi toran nambe si mantoran indok mayri sangat yang karan angga tabi turi yang ana Oke, korek. buang kila si mantinggara tu kena di atas sirinti kena pariyama tu nak turi yang ana tu di pulindo na bulan lolos sumani kena tu di pabarin Allah saburan tau talulan padang dibungin te dia masali alang dia bak kampurusane tabi ma di kana lembang si man apo lembang na pangalion timba bak kana lembang dolok pintutan ali pusang da kasalle tabi itu yang nenek mga nasangka lalu sumani kita toro lentenan panikuan untuk rey panikoran na todok ni sungi patak na karing na pintu berlipu tabi balimbing kalua si man lo kok sia-sia angga tulian nabara lantangan na tondok ko di bak palumpuran karasan lamang kay tarik angga tulak tikun na parang tungalo lang na makaring na tiba pangalipong tabi kay kalando na tondok si man lamba pawangan na pangalion tabi rokosuling kararana si man riyan makaring na angga to si taranak aluk lalangi to si loloan sangka turun di batara aluk mak kasia-sia sangka mak kalalong-lalong di pintiungan ido te kulit na padang di pelalun di dante mak lipu ditarik tapi tokon patokon na lembang siman bo sitang belokan na pintu tuan lipu tono ni susilondong gumaren teten saungan narapak to na tondok sa lipapan te kali pangalion to mak parintah saburan malutena tabi roko suling kararana si Mandrian makareng na angga bukun na buangin tarong ko na kayo asing lolo na sinda na lalong tabi anak pang lolo sangka pangosoran do tilangi patende ke silang sirindin tabi bulan madandan si Mandra mak paran-paran tabi to di pambe na ramakamban si man to di pindok na bukutang na si pederan ta ku pasalan na rinding ku paleko na manang abanua rintin na mes si man taru bulan na te tongkonan marangka lolo sumaring na tayo sungan na sinene pong patulak angga kasal lebarini angga kalang kondi angga sita masih lolok angga lamba agla kayo nak tak ku pasalana rinding ku paliko naman ang abanua si leleki ku pe katabe pantan ki ku pe siman ni ku kasiri datu ki masolanasan ku katangkap boleh bagi sangge mairi lating katirong tibating ku kakumbaya karambau ti mario ku laku ku emi makada latem mi ku pau-pau sumbung peduk ku kumua kuy satu moragayam tangkam mo masay lako tinaw tarapang anta simisay lalan anta pantan kalambanan anta simisay tondok anta pantan mo pangaleon sa maleh na saw tinaw gayang sa untang nga namulalan na tinaw tarapang kuy male ti pae tombin na ti kaladun banderada sa male na saun tangan amo lalamna lao kalukusang lombo kalau induk sang randanan lenduk na totorombina na bongosoran palapana na toto na porongan na bongosoran na polembang tamanuling lamban tamarirumade sa male na saun tangan amo lalanna ulambi mo parandan na benteng undete passa paran mata kali na itor romelayo unni summa alea umpen tiong anni kayu talutang kena umpen lalun ni pitung lamba daunna sa male na sauk te daw gayang saung tangan na holalanna ulambi mo pasak nga manukutamuan na buku pangalak nanay torma apasa nanay unisong matamuan sa male na saw siya de siti sa untangan na molalan na Matias Biri ulambi mo pangalak tangman undete mo kakayuan na kuy tolaw pangalak tangman tolaw kurramanapa nanay toromang la nanay unisong mangkambi umpo terong nguma umpo karambao tempe sa male na saun tangan na molalan na kuy sang isungam manene na sang kurang todolona
sende mo nenekmu, latek sanda marasa todolomu, mupa parampoy bating, mupa tutun ni Mario, lambal lian messe pangna sambalimpe tanantian, ungkampay randi langi, untayan nenda to paunganan, woi puwa kay Yesu napolalan, pela abakan napolambanan lana ola langal langi napolambanan di Batara, si tirolin do puangan si manta kaboro pela abakana laki kuami makada lako matias biri laten niki pau paku lako sia nenek nasiti koi malam be sunga tera putal lama mimi bokoi kalando muru lolo sumanik kandau remi mitampian malam be sunga taruh bulan na tongkonan marangka kalando muru tuna turiangan na tongkonan totalang lama lambe sunga tuna turiangan na tongkonan pongtallo lah kalando muru tuna turiangan na tongkonan tondok tangma lah kalando muru tuna turiangan na tongkonan manubatan lama lambe sunga lolo sumalik na sanda surak lah kalando muru tuna turiangan na banua kasalle lama lambe sunga lolo sumalik kandaurena tongkonan tanete Mamalambe sunga tuna turiangan na pasang lakalando muruk lolo sumaligna oti laki kuaduka pamakada latenki pau-pau teinde katuan sunga teinde tinaran bamba kolong lamambe lamola korandan na langi la toyang kola lelean nuran daamu tibantuki padang di Mariani daamu kombong lontal lu borong nalini padang dibungin apa kami tambah itu puang kami oli itu tumamparata lasi turu ngolelengan na punti lasi bola mariring na balik lami tua barra pasak kami puang tamati tangan na tondok lami tong kagiran dera apa kami tamali sunat na pamalion lami tua barra ala kutoma araputallam lami tong kagiran dera kutoma kapunanau nasi lele makburin titu bende pantan maalangkan tia boro malambe tung sunga tung kasanganna duka tontong mangelua tiku dak mange kerandanan si tamu tasikta si bilang minanganna si rauli kulambena din naupa na ala tong lo nasugi mak lolosun ngayanan na ala tong lo napangka undi sukna kalelian te ada mita ng talang nenek mga nasangka te sangka mirandu pulola todolo lentenan parikuan dak na rin totana dak na lodang susuk piuman dak na lumidaw may dak na tikkan day dak na ratoy bombang dak na kabunggunan karangan minangan na tia alatu pedaun na la tontong toma araputan lang si padiyong lisod na pala rak dak toma akapon ngaw si pailan sepon na kalepak tang sipay risan angin dibunto tang sipasimbuan darinding ito kanglian malambo si sapulentek menggantanan siran di pala toyang sipin niruan din naupa kipantang tamu-tamuan dak rompak-rompasan si tamu talulolona si rompak patang taunin na pantan si dere lamirin den rik kitampunan limbong mibalaya sapan namin nga labi pamamba diong kalimbuang boba labi pamatindo diong mataoy tang sore-sore an namasak kirami madarindi pinami rongko toling soranasang kita dito sa yallo maka lima tora tumasyam untong kon yallo leko na daw gayam undi sugi kula makerin na daw tarapang pasak kirara na puang damitang nalangi labitayan tolamban rapak bulan na tuming kargam tatang medisula na bataratu lami pimangalit tonorong ammi masak kimairi tu batang di kalemi lakukan besantung sang narang atau maraputal lang laku ko biriti bulan pagantian makain atau makapunan nao tapi tapatan rampak talinga donta tapalinan maya suding bulanta ya batu katongkaran kamarintinan na beneng soladatu kiumba bau sangalla rampo marin di rantirong tutun akong bakaleke unta data sikira ramakapat tutun torome tua katongkaran kamarintinan na gayus dong misensing rampo marin di rantirong tutun akong bakaleke rampon tada tasik kira ramakamban turing bulan ibu kutang si pideran tutun torome tua katongkoran kamartinan na andro jong may senseng jong may bituang andro jong may bituang rampo marin din ang tinong tutun na akong bakaleke unta tada tasik kira ramakamban tutun torome tua katongkoran kamartinan na grupinus tiumba mariali may tanda mali nagpapaandro
katongkuran na staf dan karyawan CP Andro Jaya, Andro Karya, CP Andro Karya Jumi Palu, mitanda mali laku Bapak Andro, katongkuran kamaltinan na dini bunga sa pangallo timba awa, rampon tanda tasik kira makamban tutun tarumetua, katongkuran na Gracia Rapang timba Papua, mitanda mali laku Bapak Andro, katongkuran kamaltinan na sila Bang Mandiri Maakale, mitanda mali laku Pung Andro, katongkuran kamarintinan na Ibu Marwa, Bang Mandiri Makale, mitanda mali laku Bapak Andro, katongkuran kamarintinan na Mama Dau mendetek, mitanda mali laku Bapak Andro, katongkuran kamarintinan na Mama Sulastri sekeluarga timba Sentani, mitanda mali laku Bapak Andro, katongkuran kamarintinan na Bapak Dini Mariali rambut tutun matang kensuru, katongkuran kamarintinan na Bati almarhum nek tanggo timba Mariali lolong tongkoran Marangka bila natara buta sesok bibi to sinduran dari tutun terrometua katongkoran kamarintinan na Mama Jurlin timba yang bibi tuang mitanda mali laku Dokter Andro, katongkoran kamarintinan na Indonesia timba bituang mitanda mali laku Dokter Andro, katongkoran kamarintinan na Omna Andro yang bibi tuang mitanda mali laku Andro Soladina, katongkoran kamarintinan na Tantana Andro yang bibi tuang mitanda mali laku Andro Soladina, katongkoran kamarintinan na Mama Andro yang bibi tuang rampong pakasalerengena pabintin tondon pasaririana mitanda mali laku Andro Soladina, katongkoran kamarintinan na Papa Nesa Madandan mitanda mali laku Papa Kandola, katongkoran kamarintinan na Papa Rapang Madandan mitanda mali laku Papa Kandola, katongkoran kamarintinan na Papa Bilesia timba Madandan mitanda mali laku Papa Kandola, katongkoran kamarintinan na Yonatan Dalame Sarjana Teknik timba Siri Papua, rampung tanda tasik kira makamba tutut Rometua, katongkoran na Domingo Spirit timba Bero Kalimantan Timur, rampung tanda tasik kira makamba tutut Rometua, sang siturusan na Yedalame timba Tombang Pasang, rampung tanda tasik kira makamba tutut Rometua, katongkoran na Nenek Jenti bau sangala mitanda mali laku Juniarti Rambu Sapang, katongkoran na setting Soladina Soya Lembang Kero mitanda mali laku Juniarti Rambu Sapang, katongkoran na Askel Solajeti timba sangala mitanda mali laku Bapak Andro, katongkoran na Nenek Indra sangala mitanda mali laku Bapak Andro. Susi bosangara rakta tema bagantian makarenta na kapiusan tumo randa di buruku na kobi riti bulan darat toling kolilaku. Lagi ko ke tama siyang sambo ini dan tama taling adong ta ke tama masit si baliday tilan ta tama suling papiangin ta tabi tara pemelok pakaloloy inde inan protokol. Minto keluarga besar jong may bituang tutun lako sedat toro keluarga besar siya nenek Mama Andro bayla toro mirong lagi gatay inan papapanganan peta lobangan ni dong peta rakade ni maniteme toratu na yan ay may karapa bilo nakasusi pa to pirade iki tapos protoko sitokon buntu tanina dalantang kamu turian nan ulilian kamu di pak parumpunan karasan kibendan ya dak nenek kamu turian nalinong to manarang mak pasi patu tanah pande mak pasi duduk katonan iyo di koy manimpay daro ti protokol ta pergi mana sudah itu mati to bini
TV apa, Ron? Tapi rusak. TV rusak. Wah. Udah marah tuh lah. Udah marah. Kembali lagi ke dapur umum. Ito, pwede namin na pesagi, matatama namin. Ako balik. Kan kue. Keripik. Mang kami nilipot, hindi na makalagay. Ito nga, pamunda. Stelin. Cantik mo kami. Iya, cantik mo. Tak aman nama karang-karang. Berapa nah? Tidak pak karang-karang kami lagi. Iya. Apa-apa. Dan para katokertas ni nanti. Saya nakulod dia bang sa kanya santi. Dan para katokertas itu. Tunay. Hindi, tabi. Yabang ako te, kulod dua. Daw ni may sesot Iya. Dahil kita, patami tayo po hindi, sabayan tayo ito paralo di... Ini perlu disoting untuk kemajaman. Ya mau cantik kita. Apalagi ito. Tubay ni mo mga lalik ito. Ya, Mira. Samay pa na Marian.
Anak kami mando minta rangingi. Maria, kalau tak kira nasa, balai siap langsung lagi. Tede merekomnya. Tede Mira. Maaf. Itu, weh, aku merekomkan ya. Rujak. Rujak sayur. Kami sudah lapar. Mas saya tetek ni sama. Iya. Yang kiuran oh ya, betul yang Indo ono. Anak-anak nasa kata bayi. Wah, nak kuyuk tu anak-anak yang do na. 1 2 3. Tanto di tekuan ini nabi boyan. Wah. Wah. Kamu mau dulu pak yang aku pasti dorong Kwani na tenda kidogo kita. Kami asi. Oh, lagi kami kamar kamu gitu juga. Tenda kami main. Oh, sangin deh nak. Oh, sangin deh. Bilin di kamu gaya tuh kamar mandi.
Kemudian lu ada kayak taulan deh. Oh. Iya, mangka mah. Magkasama ko yung manggil kopi. Informasi Dengkiman itu merasa kehilangan dompet ada di meja protokol di sini. Terus semangat. Ya, sadia tu kandasio ya tinggal yota solanasang, mai kami turun apa, palaku pasakin na puang matua. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di dalam surga, kembali pada tengah hari ini ya Bapa, kami mengucap syukur menghadap hadirat-Mu. Berterima kasih atas berkat pemeliharaan Tuhan dalam rangkaian acara orang tua kami di tempat ini, hingga boleh berjalan dengan baik sesuai kehendak-Mu. Ya Bapa, pada saat ini kami akan bersantap siang bersama. Berkati makanan dan minuman ini, agar mendatangkan anugerah kekuatan kesehatan yang baik bagi tubuh jasmani kami, guna kami pakai untuk melanjutkan seluruh kehidupan kami, terlebih untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, dan terima kami mohon ini melalui perantaraan Putra Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, istirahat makan siang. Ya, oke guys ya. Kita istirahat makan siang dulu. Ya, nanti kita lanjut lagi ya. Oke. Terima kasih yang sudah menonton, sudah komen, like, dan share. Terima kasih semua. Oke, kita jumpa lagi, sampai jumpa lagi.